wa miaka 18 na bila shaka anatumia dakika 9. Alijawa mawuok Kinondo Secondary School e county Makwale emano bedo jaloch e piem mag mita 100 e kinde jopuonjre mag sikunde makadho wad Nam Chumbi. Tuke go dhi nyime e county Makwale, Loman Tariko mawuok Marafa Secondary emano luwe thuolo mar ariyo. Korka jok manyiri e mita 100 Fozia Nekesa emano bedo jaloch kiluwe gi Matilda Alfred. Jagoro mar tuke mag sekondar kadho wad Nam Chumbi David Mombo nowacho ni en gi yie ni moko kuom jopuonjre go biro donjo e tim maduong' mar Kenya. Haya, tunaomba jana competition ilikuwa ngumu, lakini mimi mwenyewe ni kujiamini, kila mtu ajua kujiamini. So jana ni qualify nikaingia final leo, na leo pia nimewakilisha na nimekuwa namba 1 hivyo. Kwa kusema kweli tuko na vijana ambao wameonyesha umahiri wao sana katika mbio, hasa hizi za mita 100 na mita 200. Na kijana anaitwa Alijawa, anatoka Kinondo Secondary, anafanya vizuri sana. Mwaka uliopita alikimbia katika nationals, mbio za kitaifa, na